All right. Yada say yasa shiamu bi ma ha GH Live Studios Ghana nyina numere uno. Ahanom ena yedi nhyiamu na agudie kwan so ahembo no sports papa yedi ahia papa. Aha ba so the latest update eba ene sounds boja na bibia awie kunimdie so channel so ema mi pa. Eno eni nchimu eba na ene ya ba ya adwuma bi afa Asante Kotoko bobo no. Yes. Ya be ya adwuma bi editie papa. Efa Kotoko team no ho one Jesse company apa show mo atade THB the Hope brand omo nkomo na ye ba bedi ehia yie say o stick and stay with us na ye din sempa ni nyina ebrewo. Now let's go straight to the point na yemkwe. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe? Okay, Pepe ena esitie. We enjoy na watch me. I hate to subscribe no ama na yakoye nim. Kumasi Asante Kotoko Boboko no. Womo any company from say the Hope brand ena akaboma. Womo eto kese kama yenim dada. Barade bia si I say ya kamo bia ehu bie. Anya yi a nka abeka. Eye yi a say ya kai wo na wo ka. Nam say umye nye hu nya atwom. A Christopher nya atwomfo. A Christopher akwasi amankwa Christosom da bi ese eyenko a ne ayi ani se panyi asabe wayi mframa no na enye dia na ye bronsem niasa so na manfa anko flashback kwa so Ghana Premier League giant Asante Kotoko womu any THB the Hope brand eto our paso that is contract so ema ene Ghana Premier League Jesse Kotoko she no the Hope brand ena ede ehye womu kama yakase Hope brand cry aye hwan mu a unim dada but ade bia si enti ena matena se nei a me ba be ho adwuman wo mo your official kit supplier for Asante Kotoko ayenim se club otumfo na se tudia wo de hwemfonyini ma me yie pa hwemfonyini ekoni nyina na me be ka asem bi a kyerɛw THB a German based apparel company Ghana for dia Ghana for be a world Germany abrochimemu and a THB the Hope brand eyomodia na omo and a sponsor 24 Ghana Premier League titles record holder Kotoko and a 2 CAF Champions League title holder Kotoko and a 9 FA Cup titles winners Asante Kotoko 3 Super Cup winners and so 16 Sports Writers Association of Ghana swag cup titles and also ekita wo Kotoko attribute na bibi amano na ye nyina ye kan bi ebra THB eba on board yes na THB kra ne say ebi tutu wo mudin ebi kika nsem bia o mpe THB ebi kra de T ni gina o ma bibi ebi si T egina tabia hu H ni ehumi mobo THB sana na manfo bi centrofo bi tena radio so eke kansem efa Kotoko sponsor no ho me amene wo kasai because THB yes o gogo kra hu mo niama me ka bi me kan say kofo ye ni wo mo hwe na we re nyi obi na kotobeku ma bi na wakotena ba bi no watwa ade bi na soro han bi erebra Asante Kotoko ana me ka bi enti me baba bete me nte ho na mapacha wakase THB mi tuche mamo mo ani ase mo ye guys chese mo ye poke crowd machre se dionim kono ne adinjina treno ano na beko edin so fatana ejina no se ogina kono nya se ote dam ase ana lud ase ana oware ase THB mitwa mo prusen asase amo baji ani anyimu nie me na me ka ho bi me na me ka ho bi se ankofo we die omo nkonko ya tade bia ya soro han bia makotoko me kan criticize ye but ma prove me wrong enti na ma betena ha bob THB mabaso se onyame entetre mo ahiem madwuma pa amoyo no enso abapa wo ha ene ne mo ho yes because my super fantastic job wo de wa hwe Jesia we training kit ni bi hwe match day apparel ni bi hwe Jesia hwe Kotoko boys yi hwe Jesia hwe wo mo never compare European teams ni bi kra Jesia hwe Jesia hwe boys no ama boys not bright ye no nya fe kra na wan ye fe
She just ya boys no super fantastic. We be say cocastic. A mouth-watering jersey, superb, ultra modern kits, and a THB. Aye, she match day. The idea warming up. She warm up. Juma di ni omo day. Efekwa. There's nothing negativity about Kotoko home jersey. She di nefe. There's nothing negativity about Kotoko jerseys. Anyone training kits, any the omodi tumrika, any the t-shirt or moshe. She di mini about edunyame. Frame edunyame. Beautiful baby girl. No all fat time. She frame edunyame jersey. She ne bi na shami. Na she the blame money o ma she. Na she the youth team no any ogum. Any enuano ma she. Efekwa. Ban centrafo etena nkran. And centrafo etena Kumasi. And centrafo etena Womu Studios, I can some near Safa THB ono. And they nyina no esa mo babonte na mo beka say Jack ade na sibuo so na mo bo abaso. That is the work. Esen central for I wa Ghana Muslim minianum central for I wo Kumasi. Say ye ade na se sibuo so ani adwane na afiri ho na ye koba bi foforo. Ye criticize but a sibuo so aye nyemfu nso ntum ti na radio presenter yes sports ebe be a phone segment call ne frɛ na wa mo na baso a na o kate no bad behavior de bia ye pese asum ye de presenters enti na akokumase a ya miami krom wo be hu say radio callers na frɛ radios no mu nyina fra abasobo champion ho big boss na ye trim ye de na ye try kono esi konso na chi ti said ye wi a konso no ye de beso akofie jai akakabensam nya homaso ne nsem hunu ene ye tena radio so aye die sie ye papa obi ye papa ye mo na baso wonya wo ye nsentwerani a wo kan ye bibi fa THB no ho brabonten ne beba abaso enam sa aye yie kama se sibo so anka mbeka last season just in a year no check bi mo criticize it na mo studios resre mo kan e wo mo studios resre enti na justice fefefe ya mo huin Kotoko justice fefefe ya mo huin master momra bonten meka bibi na enye krabehwe na enye fe rather than see the ebetena honom na de bia no gese aye bibi oho ansa ne akwa akoka hwe na Kotoko training grounds wo justice bia boys na share na efekwa it was superb. Me try some show no. Na who and also. Efekwa. Just very colorful. Na sombo pa. Enti moment na no na ekokosi buoso nko a ne akwa akoka. Dabi. Eno de bad behavior. Esi etimi kan ya adwin free ho anase jai efree ho. Wo be hu Kumase anasa nkran Ghana sports presenter ekoko ye yie dia onte se wo ka ho bibi enye de bia yemojam nko a da bi bad enye kra ese so me se Kotoko jesi afi aye kra behwe apart from the training apart from the share match day edibo ball no hwe jesi papa na sort kama enei womo ediche won bobre efekwa inti master ebredru se wo kan bibia wo radio so e ma nkon hu nkonko ne nkon hu tintin sori ye enam se na jesi no enam umfikire na eba hwe beautiful baby girl se we dunya me jesi na se na what it stance no hwe wa enyofe efekwa jesi no eye quality said ye boys na no anom de ma fans no efe na THB be ya de bi me ba be catch ansa na mawie but me ka a charge ye nuanom centrofo ansa na maba no so hwe training grounds just ya e Kotoko boys om de training look at this Tenedu a man ho fa ni bi kra be ka ho on say Tenedu natural way ngolo county ba hwe no na hwe kwampoku ni ayi your friend say abeta mo ahwe obeka so mo kwa akọbọ World Cup semi final hwe ne fe wa hwe host no na hwe top na hwe down
we nya matrama kwa nya kantamanto nya kejeti agesi hwe mosrempon kwasi lomo one gamna mo ne amidu akwa mo hwe jesi ye boys no wa afo ani hwe eto sai na wa kwasai feeling it to say hwe yima no kote hwe jesi ye hwe no hwe anya fe efe brutal hwe wa wo de hwe bi hwe justice blade super blade jesi no amount just a now tintin kra pagya bi aka ho efe ade papa ne yekanfo me se THB urban me na me kan wo ma me say we a unknown entity ye nim wo mu ba bi o mo de Kotoko be pedi bankrofo na ye adwuma broso and THB are underrated ye underrated wo mo Ghana in central for mo hyase e ma THB nya papa okwa America brochima mu a Adidas MLS ni nyina MLS no wo mo me fan say almost soccer federation no any Adidas akọ contract into automatically all the MLS club wo mo edone Adidas jersey enti Chrome had Adidas no omo mfa ni agro efe papa edema wo mo enti yanso THB no se GF kra mo ye papa na mo adwene fafia mo kra mo ni omo nkọ contract na mo fa nkete other teams na omo jersey enhye da anye fe no yes. With all due respect, Kotoko Jesse. Show me training kit. Show me your warmer. Wow, we are never. On the Nina Yeni, in Central Phone Nina, command what to Minim guy ba Kupa or Cassatia Kotoko pa. Hey, me move be a ding. O Chan Trofa Kotoko no sa. Hey, guy mine, training you. And so now YouTube. So your video tran train on the story screen your papa. Minim microphone you know what is that. Akwa ba ku dwane ahomaso. Enye hwe. Ye be ba ho be adwuma one day. Ye ba be sin central for ni bi so. Na ya justice to them. Wo me nuanom, me so me yo mu nuanom, but e ka ese ye yo. Mo me enka nokre enche ye nuanom a tie radio. Mommy and Kano Cranche viewers, Mommy and Kano Cra, and che one na a GD or Moshaye. Mommy and yet hypocritical, Mommy and Yachum for say a basan kwan yeka, Ubehu Ghana sports presenter. Na or Casa giddy on my solution. A total classless. Na menferi and Kameka say in sim to the highest order. THB na moya who did me ye ekaza and conform me nim womo. Na me gidi o THB musa. But I am a make kind of crash or some numi once I'm a cancer. Na me kind of crash actually say THB are proving me wrong. The Hope brand or more proving me wrong. No more trust on yan sa man in your crabeshe. Na me sure mo boss say a brand corner THB no a betin treha abrusu say. Kotoko fans munto just no. Munto radio presenters are Mokan sem efa Kotoko Hope brand no hono. Boss you can na mo mra bonte na mo kasam na amamu a mo nyintum. Ghana nkoa, Kumasi nkoa, Nkran nkoa. And a sports presenter, air prediction or radio so. So Manchester United be Tottenham Hotspur 2-1. Ebema no atwa ho no nkoa no de abeto ni page. Bullshit. Right in front of me. But that is absolutely bullshit. No, I try the abeton or say, hey, me can't burn. But prediction, baby, why I am a million. I want you one time at two, one who presenters in Zubai. You Subai and they say, there be a moya basso. Intina, almost so much radio, no more radio, no so who's and go for more perform. Oh, man, fans are not refused to be you a free so. Intini panel fry, hey, for my search to Chromonio, I started dying, meaning I know what radio present anything. No, money fans or one I am more there. Let me see, I could know. Armchair journalism, any year. Papa never near ye. Mako break ya, most I said you must see. Masters. Mommy who said THB na FM more my basso. Mon yet to say the esi boss on Kwana Moka. With this 14 to 20 minutes video, I mean, me yet Yamaminianum Central for. With no malice intention, be and kahon. Me need any malice intention, be
Nemo me ya kai mo se mo refia Kotoko ne de kuma apem bebu ahen bobu ano team no eguso nsa Kotoko so be di na chi a e be di wanim obeye ne bone e be ba be ye wa obone on say guy bi anani abre YouTube or account be 4,000 we be YouTube channels ni nyina what they has a story to okro Kotoko kro ya ba sa akwa ne mire bi pa adwuma no sa bi di Kotoko no osa akro wasa sum Kotoko no ma sa aye Kotoko kra bone pan but no te pa na no din onim se ni pa mu ye guy man ba kun su tontro to Kotoko so san kumazini boy o anu su tontro to Kotoko so san giri madam kuta match commission report obwa abra match commission ko yan trend report ni ye ha Kotoko me ka Kotoko na media ma ache game bi and na UBC akwane se Kotoko pa ye na ya twi Kotoko aso on na nya no correct me kuta match commission take siam and no 2 minutes bi o twa video fa Kotoko or the diska baby o ya juma radio station ya juma kra salary onya ho no enuru the YouTube di man na sika odi no Kotoko ho enuru half na so didi Kotoko ho more and so say ni pa krona kasa tia THB be ni wayi nani o mebo abaso o ma mebo abaso enuanom centralfo mi gina hanom tuja ba abaso se THB ba me na me nyomu ni but ma prove me wrong nti enuanom centralfo mo ma mo remfisa mo kasa tia THB mere bi mo mra me baba so na justice o mu show no class na mo ama me baba so dia ene mo so mo ye classless yeah mo mu djuma dia mo die na classless se mo ama me baba so anka no kora hwe jesi ya sha wuchi are you ready to fight fe come hwe de hye me nuaba adunya me a wo de to ho fe kwa o mi anka no kora bradru si ya ka no kora ma ya ho na bibia wi nkudim die so jesi na bi na hye me no no red one so sa ho mi anam toye na efe pa ne mu nso aduru kama pa quality top notch jesi no kama ne red one meme kam de chiro ba me de be chiro am won in a brace nti minianom santrofo amutu ja efa Kotoko jesi ho me kan bi initially senkrofo minim wo mu ba bia ja me kan no ba de na mi gina ka say THB na super fantastic cocastic wo mu top notch no mo sanu adwuma top quality to so centremi a wotena radio station 2 THB ja wo to Kotoko company fo ja so makwa akosan nkwanchan contract bi no ene bra mo be hye adwuma so no mo nka mo ni nkanka no kran sa no makọ foreign na ma sa ba be gina Kotoko no so yeah no kra na me kan no yeah senior man o hwa me a no kra pa na me ka chro o me anyi ehu nya atwon see the radio presenter the bia ye the can see bo so ani ahye da agina ho kwanzen kwan nkran kwan we muslim ya mi krom kwan na abehu se nipa no an coach ni kasemontie coach ni ko ye na adwuma ye ni training na ye ya ye kan ye oti enya na unim o presenters the bremoje football club kra mu gu no mo nya correct me ka ho bi me ye mu nua no but mumye nyai fans na ye gima ye tri ekono no yeah mumye nyai ye mfa no kora nya dwuma wow criticize THB ni bia no and na de show working THB for na ye dwuma o ma ye show working we enye o trofo no se ne dance ni wa brochiri bia we de show working THB ni nie jesi ni mu edu utimi shakrada enchechero emu nya hene mu du u abrochi atimi sheda wo Ghana kran so atimi share ready to fight ni bi na dey ball life jesi we nko na atimi de call wedding Kotoko jesi ni nko hwe jesi ya sha boys so we obetimi de call wedding jesi we obetimi de top no akọ reception bi obi wedding yeah over dress class wedding ase ti unia no ya unia wo yen sentrani
now to Jaffa Kotoko THB aware no ho a me kai wo this video in loving memory of ye nyina yen ka nokre me kai wo so tuja dia chemo minua chairman wadama obia wa utuja fa jesi no bia brapanyi braketua producers mon kai mo senior presenters no say ye brapanyi and I know utujo oh legend chairman bia sa mo de boss no a utujo nkofo na prove you wrong nti we dey brapanyi yamfa 5 minutes emo THB abaso yen kire ba bi obi benya bi ato and now kasa o de da bia yen twa wudi ngu jesi achi mfa mecha ansa no ayo promo sa ne mre bi MTN sponsor Kotoko presenters ni mu chai o ma management ni ben wo mo munya MTN credit ni bi dia no mo bo management abaso wo ma anya bi nso no mo nso bu afu Kotoko ne dia otu so obi ani abiri he de ma fifre te na suro nipo ne nipa hu obi ben anya bibi wom wote so obi he de bia Kotoko ho ni bu afu a bra ni bibia si bo so ti wa hwe jesi eto say enyefe efe ti we dey simple just a friendly fire odokwan so and am dey tudwa say unia wo kan bibi fa Kotoko move with THB no ho a asi bo so bra na ebe confess ka say me ana me kan see na THB approve me wrong me da say eno anti and am no ahia ne na THB for say ohwemu ahwe we almost had new ayi bawo t-shirt a omo beto ama Kotoko fans no club tee polo one hwe enyefe nice one and omo dey ba the Kings Club efe pa no so bega so den quality upon quality and a THB for a day ba nti eni anom central fo a ye pe fans bebrebe no ye kasem ne dodge a mom ye nyintu said they can mom ye nya presenters a ye predict say AC Milan be lose 2-1 na mamu a ho de ye ntwa metu ye page na emom say AC Milan ebam dia na ye twa ho no nko aba beto na aka se bofo akwa be lose ndia ho de ontwa ma mamu no saa ne aye wo ye dwuma no mu a de aba be si ne ye kasem ya wo ka bi se THB ni nya enye omo nya de ye kasi mu pen me kan bi and then I come home say manu me ho but wo mo prove me wrong to me bo ma baso wo a also kan bi atan radio station ba bi a atan na kase kofo no so prove wrong yenye na bibia enye kama I GH Live Studios Ghana's numero 1 I my latest stories was sports ma Kotoko ho fantastic news latest news breaking news be at the bro sanso na anything sports be ade brewo ahaya bo abaso e na hanso yesa edida eto achide achi e ma na twene kon etimi tuja kakra nti sa na hanetie thank you for being part of Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?